Suale tha in sualna khovela hian kristalel ramzau zel turani laya setana ram ti zau zonga khosa thalai tam tak kan zoram nge ya po kan pung chak ta hle Bible le Christian terin na kaltlat mani an pui kop society chuan kan zoram zim te a po bu a khwar nge tran ta meka thiang zaurin na tharau chuan min buala an pui kop le nau ti tlak soimoi thalai tam tak te US Democrat ho ideology ang maya khosak du na chuan herama po hian hun zau taka luata anol puinun dan ayat huk deuh muchin chuan Sodom le Gomorrah ai khan kan te nom to anti hialani hetiang kara hian pathian nungrin na naya khovel thang me ka mi ring thil siamin olsam na le nun phunga thlak mek na kara hian Krista du danin nge setana du danin nun kan man hlom ti hi in en fo teang u kan zoram chuan hun khir tak kan ma chon meka sarkar sumbo maruak huai maya tun aya hun har sa jok po ma chon thei kan lani opposition party an chaklo em maya isu an siam tok lo mai ni in alanga social media maya lung oi tok lo ataka pen chuak thalai kan tam lo wangin isu lian tak tur po hian thom dai taka nei le mai thin engpo ni se helam chu kan thopui ani chi lova kha chu thu ma ruai ni ta se indona lama kal leang Syria in Ukraine chang phutan ru kan hriat angin Ukraine hi bu faile chang siamna chang phut thar chuak tamram an ni a ma se indona awangin an thar chua thon chua lama har satna an tok na sa longkong Russia an thunu na wangin ram tam takin an mamo Ukraine grain chu atang khang na sa hle tam tak Russia an thunun boka inrin nikalta khan Ukraine bule bal thon chua na konga UN le Turkey huai hotna in inrem na an zia ka inrem na an zia zoa Russia no da sa pot kap ma se grain thon chuak tura inrem na an zia chu kaltlang pui zel tu mani heti la hian Syrian bungro phurlong pakhat chuan Ukraine barli aru kina phur chuak ni in Ukraine lam chuan an soya he Ukraine barli phurtu Syria long hi Lebanon a ading ti Middle East ram chunga Ukrainian diplomatic mission chuan an ron soi Beirut a Ukraine embassy in atarlan danin bungro phurlong Laodicea chu ni lai ni khan Lebanon khopui lian ber pani na Tripoli long chol hunan mu Embassy chuan Reuters news agency hena soin helong hian Ukraine barli ton sanga le changphut ton sanga a phurni in an soi US Department of Treasury chuan Laodicea hi kumsang ni som panga khan an lo hrek to a hei hi Syria sarkar president Bashar al-Assad a sarkar ne na inzom na an nei wanga ni longtlan dan le tuipuya long omna hmunte en kol tu marine traffic point ninga ni khan Tripoli a helong hi ading ngei ni in an soi ninga ni jing khan Ukraine ambassador I hor o staff chuan Lebanon president Michel Aoun chu a hmuwa Lebanon hruai tu chu Russia thil hral ru kan lei chuan rampani inzom na ti chedon ni in avo khan logani ki fian a hma in Lebanon chu Ukraine in dona chungchanga Russia adem awangin lo fak to a Ukraine hian Lebanon rama bo fai thon chua atiamani tuna hian ei le barlama Syria lam hian har satna an tok meka economic lama har satna an tok meka ni Russia in ki fan bei video masa khan kan soinual to a Russian Air Force ta chuan na zo kin che tan ron la a Ukraine hun rang rang an suar tluan ani bera tin kar engemaw zat kal ta chunga voi khatnan Russia chuan cherni hi van ron bei thar boka he khopuya hian missile paruk ngodan kap lutani Kiev bial hi Black Sea atrenga missile paruka chuam mangin Russia hian an ron nuaya indo thlona mangin an nuai boka khopui pon lama Leotich khwa sipai unit pakhat an kap ni in Ukraine General Staff a senior official Oleksiy Kromov chuan a soi he pui khoina hian building pakhat a chhia a mimal chen na in panni a che boka Ukraine sipai ta chuan buka khopuya Russian missile pakhat an kap thla ni in an soi bok Russia in Kiev a beina hian mi som panga an hliama an zinga panga chu civil mi an ni ti in Kiev regional governor Oleksiy Kuleba chuan a soi he poi khoina thar hi khochak lama Kremlin thlop tu in la khrandu tu te hruai tu Denis Pushilinan Russia sipai ta hne na ngen na siam hnuwa Kiev Chernihiv Poltava te Odessa Dnipropetrovsk Kharkiv Zaporizhia Ludzak te zelen na petura angen hnu ni khatna thlenga ni ti in Ukraine lam chuan an soi Russia in aril ru atha kem ni Kiev la ka tumta em ni
han soi chun zum ta zelila indo chua tran tir lama Kiev lak tumin Russia chuan thapui an thoa Kiev kha an la man teu hle ma se Kiev chu lak an tum lo ni in Russia khan an ron puang le a operation an nei chan ber Donbas lama anin sorbing don nia an puan nuwa Kiev rambela tangin anin nuk dokta ni kha Kiev po chu kalpa nga in nun phung pa nga in ramdang sarkar mun te po an ron in hong chhole ta meka ma se enge Putin a hian a hriat aral mon lampana Kiev o mek lain nimin lama tang khan an ron beile ta phut maya missile an nga in an duna taka kap thei high precision missile po an langa naro Russia hian aril ru thlakin Kiev chopalak hi atum tamayam ni ti chu zona lian takani Russia missile som chuangin Kiev kho chhaklam KM za som ni ala Chernihiv kho pui an ron kap al sia mai boka he thu hi regional governor Vyacheslav Chausov chuan Ukraine TV a hrila Kiev ang bokin Chernihiv hi kar tam tak chung chu belo ni to lovani Donbas update Russia hian hun rang target nei thin ma se an tumbul ber chu Donbas la kani chumi tur chuan Russian sipainol pui chuan be puin thlak meka LPR lam an thian fai to a ma se DPR lama har satna an tok ma se ni min lama tang khan ma so na an nei thara power plant lian takan thunun thara Donetsk thunun tura an malak na kong poimo le kho pui poimo te chu lai pui le rocket mai ba ka indo thlona mangin an nuai pa zel boka ma se lak fel ngal duak thei ani lova Ukraine lam hian hun ma nget takan nei to awang le ako to patran kho an ni awangin thi tha ni nan beya Russia sipai te chuan Donetsk sama an son theina tura Russia in an target bernia an soi pakhat chu Bakhmut kho pui chu ni ground troop mangin an thong ma sajet na a omje thui taka nei lo hei wanghen fighter aircraft ten an ron nuaya omzia omdeva bunker khor chet na bomte ron tho chua puin Ukraine sipai tomna bunker thren khat po anti chenwal ni in an soi helai mun hi missile mangin voili an kap to ni in Donetsk regional governor Pavlo Kirilenko chuan telegram aron soi alo bera mi pathum an thi ni in kan hria a mi pathum aya tam an hliam to bok ni in Kirilenko chuan a soi ani heti lai hian Ukraine changphut le grain ringa kho saram engemaw zat chuan arasat nan tok meka Ukraine atanga bu fai thon chua te him taka tuipui pal tlang phal sakan ni chuan khovel mun rang ami makte duai tam takin eile barman sang takle ril tram na an to mek chu atizia om theidon ni in an ngai Russia le Ukraine chuan kar masa khan Black Sea longchol hmun atanga bu fai thon chua ti top thar thole turin in remna an siama Mase UN8 chief Martin Griffiths chuan longte him taka an kal theina turin buai pui ngai tam takala oma chumi atana thil poimo tam takte chu an langai tu mek tia soi mei al nena in khelna halal ro China chuan US avo khan ta thak mai kan thu top na atan Biden le Xi Jinping in biak na chungchang hi hantar langila Taiwan chungchang atun lai chu China le US in kar thu a chethar hle China le North Korea lam tang ang dewa khovel mi puin kan hmu Russia in khotlang lam US le atho pui te Ukraine an normeka Ukraine kaltlangin nei to chuan Russia bei mek boka Russia an bei ron ani bera khochak palian Russia a phar kol tak meka chuan US bo be tum renga khosa China chuan thomaron chua thar sau boka mana tangin Taiwan hi aram angle chumi atana mala thin China hian Russia le Ukraine buaiden chen hian lian zokin ma aron la thar mekani Taiwan hi China ramani a Chinese mi puitluk le ding on khat point pali ta chuan an ram thu nei na dodal na le ramri hum hal na konga har satna an to mek chu an tuar thei to lawani ti in President Xi Jinping chuan nimin ninga ni khan US President Joe Biden hna biak hlatna mangina hril Xi chuan US avo khan na hi US House Speaker Nancy Pelosi in thlale maya he thler kar tlo atum thu a soi nu loko thil thlengani ramro pui hruai tu pahni in biak na hian zia thu soi war lai ber chu Taiwan chanchina in and out akai hnoi buaina zona oma piang chu crystal lunglu anga fiale langchiang ani a chu historical atang le ate na zong mang point China lam veka hoyani buaina la in mel mak na lo omta Biden a chu abul tran tu ani thu soya Biden ati hi US ati na tlukani China chuan Taiwan in lak ran du na chu na sa takena dauda la March ani som pariat nuwa hruai tu pahni te inkara direct call masabera Xi chuan
Biden hena lang le changfala a soi chu US in China chu primary rivals mel makum hlun enamin ena wangani tin strategic competitor le security challenge anga min ngai tlata wangani chu chuan China le US in lei China ati chia a China mason mek na chu in chiar diklawani ti in zi chuan Biden a hril bok China le US chuan UN a in khat international system le international law kalphung international order chu an von nun tlatanga yani ti in zi chuan a soya Ukraine buena mek chungchang po China dinna a soinon le bokani Taiwan chungchanga chuan Biden chuan US policy adang lam lo tia soya US chuan status quo thlak dang lam emo Taiwan Strait kaltlanga remna le muanna ti chiate motura unilateral malak na chuna satakina daudalani ati tun naikar engmazat chung khan China le US in kara boina achuak na sa a House Speaker Nancy Pelosi chuan August thakhian Congress palai te chu Taiwan a hruaya tumni in a soya hei hi thil la thlengai lovani Pelosi hian a zinna tur hi anem nghet lova thul thuan la puang lo boka hemi chungchang zona changin Biden chuan US sipai te chuan tuna zin chua hi ngai tu na thatakani lo anti ni in a soi mase hemi nu hian Pentagon chuan he biala long le fighter jet dang thon bel turin contingency plan an siam ni in a soya heti lai hian China official te chuan Pelosi ile atim ten Taiwan an tlo ani chuan ara thalo taka chuang nge an ringa US in a kuang lawanor anga an ngai na US provocation chanlet na atan Taiwan bei hi China lam chuan an rot hial ni in media then khat chuan an tar langa heti lai hian North Korea ron so sang ve viau boka kan channel pakhat zoka khan pukema chet na thar kan ron da chuak ve thungang video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule